I yakini ki senran hang ni. Ya kan ni jing pen baptis. Bat kumbang itri nya jing pen long senran praktikal. Boro-boro ngaju pen baptis mga handrai mentah. Kila dan gini ki senran kiba ladapan kela ka bomot LD kiba ladapan let ka jing kela ka kiba ladap let LD ka jing pen baptis li pediang yu mensi makut. Kini hi ki senran mentang ila hikai pat bakin pen baptis ya ini ibai para senran mentai bel anget. Te kani kadi gajing penlong senran kini kilang ban be ksut kina nang ban penkiak beriu kila em gajing duai bat menta pat ngila hikai ki bakin nang saban pen baptis namar lada kilet shanu kilet yalap gospel shanu kinum shania hanu non rei da kajing ai da ka ikhtiar ka bor jong mensim habala tri ni ki kinang ban le ru ya gajing pen baptis te mentangi ai ka benta sya i bakwan lam natai kong ti barisok bat i kong ilo bakin penbaptis no ya i kertang jopi ila diang hun di syem ya kabentam hani kapor atungan hani kapor kan penbaptis no di diang hun di kal diang hun hani kapor kajing penbaptis kini ki pi kini ki senran mentah ni la train kini ki senran bakin nang ban penbaptis kani ga practical training jong discipleship ngamle syu manga kani gajing pen baptis ndrai kini ki senran hidaldi kanang bakin dalet shanuru kini kila ban pen baptis kina nang ban beksut kina nang ban perkya ibrio pang kinang ban yalap gospel demetaru ni hikai ki bikin nang ban pen baptis nang bakin long ready shanu kidan kadi dan shanu snong bagian pak ki kila ban le kam jong dai atau ai subuh kalau ni kapor saya ni ayu emen saya baptis ni ada ni kapor saya subuh kalau ni baptis hak tenjong pau kun mesim ko ani kapor di hak ni boro like dong hawe hak tenjong Jesus Christ ni kapor haleluya Jesus ni kapor baptis si ada kun oh haleluya apa baptis yang ni kapor ke ibaro kai tep hau Chris ya hau Chris mi pak hau Chris oh yes mi keren ya orang iing ni pamar setengam layo yo mensim kot kuan mensim kot kani kan kajing pen baptis basya bapin i marsen pengam layo yo mensim kot yaro itrai oh yaro itrai kani kan kajing pen baptis sya kabalak kela ka bomot belak kela ka bomot ilayo priang sendan yo mensim kot. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Sekini ki senran kinang ban pen baptis. Pi kumwakti jang blai ka habala pen baptis ki. Labu ikti ki. Bakile pediang sendan ni mensim ko namar baile ini am syukan pen kam tang ban syukan dap ni ila dap kela ka bomot sana gi pop ila dap plai kop lapan be ki mensim paman mata lapan tap i ha ukres. Oh, yaro itrai. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Trai yaro emetrai. Yaro emetrai nama tahu mensim bako iyo sendan trai Jesus bakoro. Kublai shibun trai. Kublai shibun trai. Kumba lapan baptis. Yo Jesus Christ ruah kawa Jordan ki baka hima ki benang galapli ba lawan hiar mensim bako ngi mentaba mensim bako wan hiar. Yaro emetra Jesu kublai shibon tura Jesu bakhodor ngisngong e tura Jesu bakhodor tingisngop kemen bakini ki senran mentakila nang ban pen baptis ngamle syu hi nga daldi rangi tri nya kajing penlong senlan rapi kwa ru piru wan kajing kala kamut ngin tri nya pi pinlong disciple ngin tri nya pi pinang ban beksut ngin tri nya pi pinang pen kya brio ngin tri nya pi ban kinlong ki disciple ki senran jong Jesus pinang ban pen baptis la da pilet shanu pinum le ran ban yalap ya gospel da ki itiar bawor te pi sngo kumno nadiam ha kan gajing pen slek kadan gajing lat lut pi pau ye na kumno ha pi kai ka benang ka pernai pi haba kani kan jing pen baptis kam dei tang kadak namar balai haba pen baptis yu Jesus Christ ru ka pli ka benang tangi i mentan i ka benang ka pernai te ngakwa ban pen syai fi gitu gi bala amat sisa ka jing pen baptis kam dei kadak rei kadai ka jing pen ko ngu ban lach ka jing yap saka jing tap saka jing mi pat jang Jesus Christ bat kadan ka bor sisa bat ngi i mentan i la yo mensim khu senan dan nam ta ka buram jang utrai
Yaro you try.